kubor nakaslem jong unongsan hima. Kasilang Welfare Organization kaway na kiseng Tremons ngobha jong kadong kathan silang Maukerwan. Haka khat arteri ubanay leber kalayo pan penhap perdano ya kalempong yale kai kabalatip kum ka First Invitation Football Knockout Tournament arhajar arhuar Hamadan Mathung Light Laos Nai Southwest Khasi Hills District. Kumban syukadaw haka ni kalempong lawan banesya banta hadu lai pau arteliki kenhun jong kathan silang Bat hakane ka jingalek kai final ka Jasiar SC kalapan lim no ya karang dakau SC da saugo lalai. Ya kani kalempong lawan ban penhap perda da uba YG Lengdo Working President MDSE rengkat ka jingdan lang uba Adelbert Yaupnyau ba Dominic Shangpliang rang ba snong kalat lausnai ki dekot ka SUWO bat ki wei de kireu rang ba jong kadong kathan Maukerwan. Yo raya kesam bahwa hajar harkat lang betul. Ika aman kentu, ya kisap kipong, ya kisama, lepak jom ni ketiang silang kejongi, lalu ka football, ki atletik, buat kenjoro, ki kriket, hakino mentah, kebadan, haman pakai sport. Nampak ini kedong ketang, hapok silaun. Kabar kalong, iko manis terang, yakimang salang, hapok jom ni kedong ketang. Bang wara, karoi kapar, bang hindai kiting tangkiang, bang kanglat ya kesorkar. Ni yakino, bang wara, karoi kapar, hapok jom ni kedong. Kata kalong gamat kabakong sana, kijami kum ka siang Welfare Organization. Sa simpat ngai kublai lang ya baro kibala ya sekilang ya kaniga final jong ka First Invitation Football Tournament jong ka Silang Welfare Organization bat ha ka ju ka por ngapen pena ha kaniga janmit momta bolong ka khan artrik mulai match arhajar arpo baya kaniga tournament lakang no ha kani kapor momta kublai sibun